Pozdrav svima, dobrodošli u YouTube kanal, ja sam Filip i vi gledate moj novi video. To je moj intro. Da, u današnjem videu, kao što su neki tražili, odnosno jedan komentar, tu je bio da radim činjenicu Justinu Bieberu broj 2. Meni se to onak svidjelo, neko zašto ne? Pa, koš ne. Ajmo krenut na taj video. Ok, prva je onak, ajmo reći, zanimljiva činjenica za njegove fanove. Ja nisam jedan od njih. Ok, ne znam kako ste primijetili, ali ova muha cijelo vrijeme leti oko mene i cijelo vrijeme me ometa. Nemate pojma koliko je teško raditi uz nju. Ona 100% to ne zna. Ajmo dalje, bang. Bar nisam više. Ajmo reći, ok. A sad vi nemojte reći da ja nisam bio ometan. Sad sam se zbunio. Justin je jednom na Twitteru napisao svoj stari broj mobitela, dobio je stotine poziva od fanova i na koji se nije javio, logično je, vjerojatno se zblokirao mobitel. I poslije ih je zvao i zvezao. Ja ću vam staviti tu sad broj mobitela, a vi me zovite. Ok, ajmo dalje. Justin je non stop na Twitteru. Ali ništa ne piše jer profesionalni špion gleda što mu fanovi pišu. Koji kralj. Kad je bio u Njemačkoj, posjetio grad koji se zove Bieber. Wow. Ajmo reći. Znači, hoće zanimati sve pripadnice, odnosno sve obožavateljice Justina. Justin pozove najglasniju curu na stage na OLG, znači One Less Lonely Girl. I daju cvijeće i onda počne pjevati. Zanimljivo. Znači, zanimljiva činjenica o tome je ono, kuš najglasnija zapravo moraš biti da bi ti kuš. Justin obožava ići u zoo i kaže da mu je majmun sjedio jedno vrijeme na glavi. Justin Bieber mijenja logiku Twittera svaki dan. Znači, ovo je moj čovjek. Kad je odlazio iz Japana, najviše mu je falila kaj grijena WC školjka. Jedino kaj mu je falilo iz Japana i najviše. Jebe ti krad. Znači, ovo je nešto najzanimljivije kaj sam pročitao. Justin Bieber još uvijek pita mamu za novac. Šta? Onak, frajer ima milione, zarađuje onak 1000 puta više nego mama i on nju još uvijek pita za novce. I tu logika. Nema logike, debilu. Ok, hejte kad mu prezime izgovaraju sa Viber. Pa ja bih hejtio da mi neko prezime izgovara sa Fabian, Fabian. Fabian. Jebote. Fabian. 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 Ovo su bile neke mini činjenice o Justinu Bieberu. Ajmo reći, nemam pojma koliko sam ja uopće napravio, valjda negdje 10 komada, ne znam. Ako želite nastavak, svakako pišite u komentare, a ovo to je bio nekakav mini video. Bigi video će biti vjerovatno sutra ili preksutra, ja to ću malo opet vlogat tam i tako. Nadam se da vam se ovaj video svidio. Ako je, nabacite veliki like, shareajte ovaj video kako bi ga svi vidjeli i to je to. Vidimo se u sljedećem videu.